Mwongeye kwirwa neza nshuti bakunzi ba Ishyani News TV, umwanya w'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka turebe mu Rwanda tubwiye ko abanyarwanda bashobora gutangira gukoresha gaze yo gutekesha ivuye mu kiyaga cya Kivu mu ntangiriro za 2028 nkuko byemejwe na Minisitiri w'ibikorwa remezo Jean Dodier Uwihanganye. Ibi byatangajwe mu gihe ibiciro bya gaze yo gutekesha birimo kuzamuka ahanini bitewe n'intambara yo muri Iran. Nk'urugero, ibicupa rya gaze ry'ibiro 12 ryavuye ku 21 rigera ku 30. Gucukura gaze isanzwe itarayungururwa mu kiyaga cya Kivu ngo ijye yifashishwa mu guteka biri mu ngamba z'igihugu zo kugabanya ingaruka zizamuka ry'ibiciro bya peteroli, cyane cyane mu gihe amakimbirane akomeje hagati ya Iran ndetse na Israeli na Amerika. Yavuze ko u Rwanda ruzatangira gutekesha gaze yakuwe mu kiyaga cya Kivu mu gihembwe cya mbere cya 2028. Minisiteri y'Ibidukikije ivuga ko kuyitunganya no gukwirakwizwa nibimara gutangira hazashyirwa imbere ibigo bikeneye ingufu nyinshi nk'amashuri asanzwe ubwayo yihariye 45% by'inkwi zikoreshwa mu gihugu, nk'uko Minisiteri y'Ibidukikije bitangaza. Kubaka uruganda rwa miliyoni y'amadolari ruzatunganya gaze yo gutekesha no gukoresha mu nganda iva muri gaze methane yo mu kiyaga cya Kivu byatangiye mu mwaka wa 2022. Gazmet Energy Ltd yahaye amasezerano y'imyaka 25 na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo ikure gaze methane hasi cyane y'amazi akungahaye kuri methane yo mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi, intara y'Uburengerazuba. Ivuga ko iki kiyaga cya Kivu kirimo kilometero zirenga 60 kuri 70 za metane, muri zo kilometero kibe 44 zifatwa nk'izishobora gukurwamo. Gaze methane iva muri iki kiyaga kandi isanzwe ikoreshwa mu gutanga amashanyarazi. Nubwo hashyizwe ingufu zishoboka, inkwi zikomeje kuba isoko nyamukuru y'ingufu mu cyaro, aho ingo 93% zikishingikiriza ku nkwi mu guteka. Mu rwego rwo kurushaho gushyigikira kwimukira ibikoresho by'ingufu zidahumanya ikirere, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ivuga ko mu mwaka wa 2030 hazakenerwa miliyari imwe z'amadolari mu kugabanya ikoreshwa ry'amakara ku rugero rwa 42%. Munyemerere dukomeje amakuru yacu, ahari inkuru ivuga ko ku itariki nk'iyi ya 6 Mata mu myaka 32 ishize Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda yishwe ubwo indege yari imuvanye Arusha muri Tanzania yahanurwaga mu kirere cya Kanombe mu mujyi wa Kigali. Perezida Paul Kagame avuga ko we na FPR Inkotanyi yari ayoboye batashakaga ko Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda yicwa kuko atari we wari ikibazo cyatumye bafata icyemezo cyo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu. Muri Gashyantare 2022 urukiko rusesa imanza mu Bufaransa rwategetse ko dosiye y'iperereza ku iraswa ry'iriya ndege ifungwa nyuma y'imyaka irenga 20 y'iperereza mbere y'uko Ubufaransa butangiza iryo perereza mu mwaka w'1998. Abantu bari hafi ya perezida wa Paul Kagame bakunze gutungwa gatoki bashinjwa kuba aribo baba bararashe iriya ndege yari natwaye barimo na Ryamira Spiriye wari perezida w'u Burundi. Icyakora mu mwaka wa 2012 raporo y'impuguke z'Abafaransa yerekanye ko iyo ndege yaba yarahanuwe n'abahezanguni bo mu ruhande rwa Habyarimana babonaga ko we ashaka kumvikana na FPR Inkotanyi mu masezerano ya Arusha yari arimbanyije. Perezida Kagame mu gitabo Conversation with President of Rwanda ubwo yabazwaga n'umunyamakuru Francis Saudani wa Jeune Afrique ku giti cye ibyo yemera byerekana uwaba yarahanuye iriya ndege, nawe yashyize mu majwi abahezanguni babonaga ko Habyarimana ari kugurisha igihugu kuri FPR no ku Batutsi. Perezida Kagame yagaragaje ko abari basangiye ishyaka na Habyarimana bari bafite imyumvire y'ubutagondwa burenze ubwe, nubwo ibyo bidasobanura ko nawe atari ntagondwa. Kagame yashimangiye ko kuba Habyarimana yari kuvaho wenyine ntacyo byagombaga kumara. Reka dukomereza amakuru yacu twekeze hanze y'u Rwanda, aho hari inkuru Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko mu gihe cya vuba azisubiza ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo ze zirukanywemo n'inyeshyamba z'umutwe wa AFC 23. Uyu mugabo yatanze iryo sezerano kuri cyumweru tariki ya 5 Mata ubwo yari ayoboye ibirori byo kwakira ikipe y'igihugu iheruka kubona itike yo kuzakina igikombe cy'isi cya 2026 kizabera mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Ibirori Tshisekedi yahereyemo abakinnyi ba Leopards, imodoka nshya ziganjemo izo mu bwoko bwa Land Cruiser, inzu ndetse n'andi mashimwe nyuma yo gufasha Kongo gusubira mu gikombe cy'isi yaherukagamo mu myaka 52 ishize.
Tshisekedi mu ijambo yavuze yashimiye ikipe y'igihugu cye umutoza wayo kubw'ishema bahesheje Kongo. Yavuze ko mu mukino wa mbere w'igikombe cy'isi Kongo izahuriramo na Portugal nta mpamvu yo kugira ubwoba kuko abakinnyi ba Portugal n'abakinnyi nkamwe ndetse birwacakirana mu bibuga by'Iburayi n'ahandi. Ikindi Perezida wa Kongo yasabye abakinnyi ba Leopards kuzahesha ishema Kongo biciye mu kwitwara neza mu gikombe cy'isi. Ibyishimo batanze byanageze ku batuye ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo bimaze igihe bigenzurwa na AFC 23 atanga isezerano ry'uko agomba kubyisubiza vuba. Ibice Tshisekedi ateganya kwigarurira birimo umujyi wa Bukavu, Goma, Masisi, Sake, Bunagana imaze imyaka iri hagati y'ine n'umwe yarafashwe na AFC 23. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Repubulika ya Kongo yemeje gushimangira ubufatanye mu by'umutekano binyuze mu biganiro byabaye hagati y'abaminisitiri b'ingabo z'ibihugu byombi hagamijwe gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare no gukemura ibibazo rusange by'umutekano. Ibi ni bimwe mu bintu nyamukuru byavuye mu ruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Charles Richard nyuma y'ibiganiro yagiranye na mugenzi we wa Kongo Guy Kabombo biri mu rwego rwo kurushaho kwegerana hagati y'ibihugu byombi bituranye. Nyuma ya karasisi ka gisirikare kateguwe n'urwego rwo kumuha icyubahiro kwa gatandatu tariki ya 4 Mata, aba bayobozi bombi bahuye imbonankubone bonyine kugira ngo baganire ku bufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Hakurikiyeho inama yagutse irimo n'inzobere mu bya gisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iya Kongo. Reka makuru yacu tuyakomereze ku nkuru ivuga ko ifatwa ry'umujyi wa Uvira ku itariki ya 10 Ukuboza 2025 ufatwa n'abarwanyi ba AFC 23 ryahise rivana mu ntambara ingabo z'u Burundi zoherejwe gufasha ingabo za Kongo, bituma hahita haba impinduka zikomeye za gisirikare muri ayo makimbirane nk'uko raporo yashyizwe ahagaragara muri Mata 2026 n'itsinda ry'ubushakashatsi kuri Kongo CRG n'ikigo cy'ubufatanye mpuzamahanga CIC muri kaminuza ya New York. Abasirikare bari hagati y'ibihumbi 12 n'ibihumbi 15 mu ngabo z'ibihugu by'u Burundi bari boherejwe ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya ihuriro rya AFC 23. Ifatwa ry'umujyi wa Uvira, umujyi uhana imbibi n'u Burundi uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, byatumye abo basirikare batabasha kongera kugera ku murongo w'imbere w'urugamba mu birindiro byabo. Raporo ivuga ko uruhande rw'u Burundi muri ayo makimbirane ruturuka ku guhangana mu buryo butaziguye mu Rwanda. U Burundi bwari busanzwe ku rwego rwo hasi bujya muri Kivu y'Amajyepfo kurwanya Red Tabara, umutwe w'inyeshyamba z'abarundi bashinja u Rwanda gufasha, watumye ku ruhande rumwe Bujumbura yishyira hamwe byuzuye na Kinshasa mu kurwanya M23. Ifatwa rya Uvira kandi ryateje amakimbirane mu ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi ubwayo, hadutse imirwano hagati y'inyeshyamba za Wazalendo zashyizwe hamwe na guverinoma ya Kongo ngo zifashe FARDC kurwanya M23 ndetse n'imwe haba gukozanyaho hagati y'izo nyeshyamba n'ingabo za leta ubwazo. Abarwanyi ba Wazalendo bashinze abasirikare ba leta n'abashyigikiye guhunga urugamba. Ku itariki ya 15 Ukuboza 2025 umuhuzabikorwa AFC Colonel Nanga yaje gutangaza ko M23 yavuye mu mujyi wa Uvira nk'igikorwa cyo kubaka icyizere bisabwe n'abunzi b'Abanyamerika. Nyuma yo kuhava tariki ya 18 Mutarama 2026 nibwo ingabo za Kongo zatangaje ko zongeye kwigarurira umujyi, ingabo z'u Burundi nazo zibasha kongera gusubira. Ifatwa rya Uvira kandi ryari kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'u Burundi kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo mufatanyabikorwa mukuru usigaye w'u Burundi mu bucuruzi nyuma y'uko bufunze imipaka y'abwo n'u Rwanda. Nahangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Na amakuru mbashimira ko mwakurikiye, tuze kubana mu mwanya uri imbere. Mukomeze kugira ibihe byiza.